tuntunlah ilmu sedikit dunia. Mudah-mudahan mah pistar-pistar hamuna ada otak kagari zona rengga tuh karena mengiut kalau di persekolah pi hamuna dilihat tuh mah habis juga satu hari di hamuna. Jadi mau lihat mah di haroromuna karakteruna nih desa Padidi di pesta perkawinan nih anak do parumain nami. Saya itu baru nama amuna, saya itu bisuk nama amuna. Tupahon yang mata nama tua daripada tua karena bangiu. Sino ko di mahami sa bonasu. Permusuh kami. Sama-sama kami so, ano coba permusuh kami? MC Perak.